Igra, ne može stići. Ivica vojnik, ali mu ne ide baš trčanje. 21. I obrana. I Rosso Junior. Ozljede na terenu. Još samo jedan jadni navijač smrzo se. Recite nešto za radio. Za TV novu. Za TV Retković. Ne, bumerang. Odmah. Igra. Pucaj! Lako! 24-21. Po ovom teškom kišovitom vremenu vodimo 24-21 ove livade. U nekakvim uvjetima. I dribling. Kako vidi, Da. Pa da. veri da je pao. Joj, skoro. Hajde. Ivana, daj malo snima igraču i ne mogu sam moći. Pa igrače snimam. Se delalo zadnje? Ne.